Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasin Paul School Maukudok kepada Nagathan Umroy Ribhoy District menta kasngi kelaraki ke jingdap San Polsnam lani ke Golden Jubilee. Hagani kasngi lawan banyak benta lang da UMLA ka Umroy Constituency ba George Bilengdo kumukongsan Reverend Father Joy Polikal Parish Priest Jongka Parish Maupan kumusembut kongsan ba Vincent Yang Lang ubade Joint Director Nakatanat Puli Puthi u Block Mission Coordinator ka Umsning Bat Kiwe. Hagani kasngi laple yu mau nong rem jong ka jing rakhiye ka Jubilee bat ya ka jaka ban penlong yeki jaka yelek kai ba pher. Haga bala ai ru ka jingkar khu da Parish Priest. Lapan popen piang sho ya ka ni kasngi da ka jing shimbenta lang jong ki kmekik pa ki khna pule ka take school bat kum jo ki khna ki bala pandep ya ka jing pule na ka take school kum jo ki nong penyat school haringkat ki padar ki sister ki brother bat ki we ki basha khos ngobha. Lapan shongshit sho ya ka ni kasngi da ki program ba pher na ki khna school. Lapan kut no ya ka ni kasngi da ka ba panhiar ya ka lama jong ka Jubilee da urang ba shnong ka mau kudong ba kordon shilla. Angkat ki brother ki jungi sister Tamru ki officer ki jungi na Port District ibu Vincent Yang Lang ki DMC bat i Sri Piadaf kom i BMC jungi thap tam baro ki kena school ki hikai ki beki pa kena school ki berem ni od ni ribon ban play ki kamera school kum kadak da jukur ku ki school bat ji sumu yu play na ko benda ki baro kham tam IT yang ni kamera share school na ko benda ji betul jom ki kena ki beki ko kuliah ni ki od ni ribon bat kum bakat ngidang od ni subah mai thap ting ko da ji ket ko ki school. Ngimpat don hakanu ka jaka hakapati Salesian ki tray kawe ka college kamut a Europe ngimdon Amerika ngimdon college South America ngimpat don ka college padu khabar bakyaran no ula pli ula sedang St. Anne's College aus nem Laibosau sida kendais pa Laibosau kamut ki missionary ki balaman na siyang gaduriaw kilas mo tu ya kajing koridor jong kajing nang kajing stan ramabalang parim jungi pa Simon Utip kane kasno Chipor Hapo Nongpo Chipor Hapo Parish Laimbra Chipor Hapo Parish Maulay Sipor Parish, Apo Parish Mupat, Pintorong Gara, pada benda perde, Apo Kajing Penyai, Jongka Parish Mupat. Kamu ki missionary, kidang training system, hatu kata-kata, nakabenta panai kajing start, tinggi mau gitu keberade, asyua jungi, patugum juru gitu keberade bentahan ni. Kabarpan. Kani ka item ka kini ki kenarit ki lale bintamo ki la ruai pareng ki la ruai kasi kawai hadian kawai kamur ki nogi ka yang ne gidon kasak ban yara ya kini ki kapret tenga ku aban nioro ngaku aban sungu ya boro ki nogi ka ki jungi ki badon hanne mapi pi pinkre ya kini ki padangre kanang ba maki kini yo kalawai kawai pul peng la sha ki sisni pagum juru
ka aking lang salang nilbit imbiang na kami siya. Aba nga pay saudong hangne kanega dara hangne kanega stage hangne kanega decoration hantay ito kilama hangne kung taterper ngayon pa pila trace ito to blame kurkuk lo yapi paro nong mogudok kibala election tom banten kore na kabenta kanega Golden Jubilee jongka Shnong mogudok Jong kanega school St. Paul RCLP school mogudok te kalong ka paskutan ba nagalian ka sarkar ba George ilayarap ban extend ban pinkha kamra kanang bagi biang kacakaru nakabendaki kenari galay tumbha ya upa jumu namar baulang ai the visit post maulang net nong stair badak mayuru kasi buntik ya dia empat kata kapok mo tengrai mau unanay baha agit pagkisnem panis maulay dito kisnong hangtay minta ukun ru udang yaiten pagkumpau mama Vincent dolawong unlay susu kata galong ka cingkerman ka jungi ublay un kurkukuloy un sigalian yati sa sisian ka jings mo yung paris-paris ka team ka jungo bagam-tam kanega snong hangne ilang bagin hikay paro so ngadam kadang lo malah dari kelas 8 kelas 9 dia ke sira siski saya ini hikay kambiang ba kaya yang kita kata kajing hikay juga kadang ketua kita ngaspak kita sungguh besar senora suman ya malah hikay tik banyak ini kayak begini ngayo kerja ini terima kasih nanti kita turut kita lebih mahal kayaknya. Hari balik kami itu yang ya tiklat usul hari itu ya iba he ikimulong lisrik berpuang itulah yang apa masalah masalah sepak si benar. Lah keluar iba ikimulong masalah sepak si benar. Tega sukmen ba i gerak. Jadi kalau kamu mentoy na tanpa terjingal beririt hi kejikit bubur masih biar baik sekeman tentang wilayah pero nado ko nagpor ko kay ma hari mereka nga iwan begini lagi bakal maman ibarat ya biang dengan ngasani sekarang mengeskan banget kita maksud ngelain sehingga inohin malabun kamu jomma dengan ino ati ini bakal membaca kain bisa kang ba ngan biok berlian kamu jom Jadi orang kedau hari petang ekskul kayum dengan ketui gerkai bagi tray berbor singhan nampai kena kumba istai mui gulung suara kena berit hari istai lagi hikai bahagi dapat diusir berpulut kang kena lak beliau di start dengan berpura. Kani kerskul kat kumba nadu bang asim kumurang bang silong. Hakani kerskul ka kelendai kani kerskul ka balayo tinang tintang tang dikun jong dinong mau buduk. Jong kani ketan di ron hangni marjan kinong nadu kilum tre ro yang iwan nadu na wamantai kerden lumningan nata kani kinong mau buduk lalong hi kerskul ka baran di ketan lalong bakam manra ya kajim pule puti nam ta dikun dikhiu jongi. Te ngang aku sibun yang ini hikai, kibalaya hikai hari ini sekolah ngayu i, kidaya tristom, wat lagi yedon, apa yang dicintin jaro, Andrei, kia tray ratba, kia tristom, tenteng kelewan mereka senaro ya simentalang, ya kano gajing perkatban, ya perkatban yawat itilat kelenti. Our government is not reaching to provide the quality education. This is the wonderful. I have been served many years in Garo Hills also, and I found that the village where I cannot reach already set up the missionaries in there, and that's why our community is moving forward and providing, creating a good system for our country. So I would like to extend my heartfelt thanks to the sister father for their service
where there is government have to be reached at. So another things for this silver jubilee, golden jubilee, I join my hands with the managing committee, with the missionaries, and I hope, I wish that whatever they have done in the past, they will continue in the future also, and they dedicate their service towards the society and excellence in the field of education. Today I want to declare one thing, that as per the performance done by the Nakimau kebaningkong, ya baru kita kebatresitong agni ki senem pelade. Nadugi pada, bat ki nohikai, bat kumcoro ki nong shonsnong, jongane gasnong, bat kikmi pa jongki kena. Te kane galonga ka cinggerku habangi dekhe kane ka jingdap sanpo senem jongane gaskol. Hakano kano gisnong. Kada donga school kade kada kasin jonga jingroi jonga jingdang jing start jonga toka sno ila pilaban yoi la sakhi hakano gene sno kam donga school kabatikana ma ka donga jingjung ha to sno andre ni kerman kanega school jongi hangne kanbanra bun ki jingshai badka jingdang jing start haki beri hakane gathai te sumo shibune nagalian jonga balang ya ka sarkar namarba lese naga balang imla ban siu tulap yeki no hikai mo andre limba kane ka SSA scheme kino hikai kilayo ka cingkersan naga sarkar te nagalian jonga ngasmo shibune nagabenda kane kumba pilayoi hoi mindani dekhe kane ka jing dap sanpo snam nangne shakmat ikobani yoi kane ka school kan roi shushu mo namar gajingpe jonga gajingban bunsien ban jingo ya kini gisnong hangne hajan kane ka thai nalayoi bun ba ki drop out ha kane ka thai pale namar wale se umdon hadu class 10 khabai kadega jase lese katoka jingtlot lada ngi laban bu hadu class 10 na kaliang ka sarkar laban yera te ngatrai kini ki drop out suro ngi laban pansange lese kin nilaki kinna kilayo mense patkum choro kibe bun ki lese ngi don kam ya ka building larangi pen he ban bu hadu class 10 ni don kam ya ka school building pergi madan rong idon kam pun ki jing don kam te ngakerban kini ki senamban wan ro pin yedong lang renggat bati kate ka jingkerban ni duai pat kum choro ka jingkerban chongi pin sa wan biang ban idong lang renggat ni bat ni ban kersan ya ka kam chongi kam tame ban pendroi kane ka thai somebody else now. Give them a high five. Let's go. Ketika sekolah kelajang, bat ngaran tak jukit berkerbian syakalo bagi jongka. I can play for the joy. Paris please be jungi. Play for the jewels. Natrai lale. Tiki brothers ki jungi ki bedon dekat. Sister Dakar, Sister Lundok ki bedon dekat. Tiki kamera bahan ban I can see mini yang ni. I can play. Ya I Bobo Vincent.
kum i Joint Director in Charge, but Lujuk Opor, kum i District Mission Coordinator jom SSA, kum i Don Rekat, Shri PP Yadav, Block Mission Coordinator, but ya I kublai, ya Irang Bashnong, Bagordon, ya Ibu Simon, iway na kinong seng nong ba jom kabalang hang ni Dam kiriurang ba Bangladesh siya kinong pratlenti na kabentak di kadong katahin kejungi ya Ibu Sebrin ibla Tracy tong kum rumah belang bat kamtam kum inong hikai ru akan ke school ya bana briefman nongrum ilawan bangsang ran lem ingin nong trau nong te nanta baro ki baydon dekat ki kena school ki berem ki kena school ki bamenta bat kamtam ya ka managing committee ki dekot ki jungka ki kime ki kpa ki bayasan ran lem but ya kena hikai ki brai Tracy tong bat penbit penbiang ni ke ski baro ki ba laya shet laya tiu ki balaya perut por ban penbiang ni negara komne ki balai tri mela barsi na komenta tani kasi ke buku ke bupin ya so gaji pen kre na komenta ni jubili ni syang ayat nya do arjar kat kendai mo pumrit mo bai kongrit mer na syong bagi mo sibrin bagi na hikai ai kendu na do arjar kat kendai lai kini lenti ba arjar ar pongin ya celebrate ya kenika San Posnem ndrei lawan no covid kelas Islam no ndrei ni klamia manthai klami syong thai la kelang na hikai sipang kelai phone kelai kendo bat na ko nai kublai kerpang mo imai ni ba bat sendor mutang singi ilawan kerpang ban penkre yang ni ka souvenir ka ba i mutang singi tingi ai kublai kerpang imai suski de samla jugi nang tena noktorian ha ka ba la penpet miet penpet yong wan sendor wan penpet penbiang jing tho ike baro na kamta ni ka souvenir bansa penma habang ipai siya ki school kaji sungo kalong ki balang ki prepare ki missionary ki jungi ki pastor ki bi ki prepare ki bah lemba ki balang ki jungi yo man seng ki school haga ni gedong bathai habang i ya ni ke school hangni San Posnem la dingi kertiang din ai ku blaya baro ki padar ki bala ai man sim naru ti por mbang ya so menne itu pada jus mo nanong po paris poi selain kra paris nalai mukra paris poi sebentar mukra na bentar mukra poi sya mopat but ini menklet ya gitu ki padar ki balaya don berkat kami I men save national debt penbit penbiang ni jinon kamjong ki kena school ha ki ki por ado pakai dalong beriu mentah bagi bayar ngong ni ki kena school mene la syong thai du na ki kam sarkar berbelai biang ni jinang ki start yo men tap kam tap jam but mentai long beriu long kecil keku nak kamta jungi yang kisem bat kikut kikti ai kublai nak kamta kemak belang jum moke bela Tracy tong ban penim bensa omtam nya kam mensiem le kam jo school ai mensiem kimi kikpa bat ikin hikai baro ke ba la syong thai ju bat ke bodon mentah habang ikren sepang kejindang jing start kembelong mentah bagi ya nak bagi snong so bagi snong kejinang yang start kebakum kejelam tentang ngiwan hatraidu hagari berokoi kalau keke ngomtim kebak pensofio buromne penjak buromne habakum kejela kejungi ngiwan hatraidu na pring kejela barok kibadan baar na bakadu hagabaide bat kejinang yang start jimbang biang jongi kamera school pinlay ababong ki school ba hangin hagaju ka kamera tenteng syong ar kelas like kelas San Posnem ke jalan kejungi ngelayai hendrai tang i kamera school gi palakan penbiang ai ku boleh bensen dang ha santerik ha ski brom no hikai teachers day ngio ban play we kamera school apo tanong yaw te bubu bensen la simkia na ka benta ka upper primary hang tu ha ka baba ka awal school ka ba ibu na ka mentagi kena kiba miok pada school mensi hendrai step janmi ki Tracy tong man ai ya kata kajing nang jing start na school kei ka bangi kalau ba kini kajing kersian jo kasurka na kapor ba kajing nang kam jo hendrai kajing kersian kadang tunang na terdau pini gino hikai do tulok ai ku boleh gino hikai SSA ni ba tentang group na ni tulok tentang ilap bagi no hikai ki hab ban sim kalian
nagi para marjanbu tang banyo baik kali ban poi shi school beli ikai kiba kersian kau kiba kersian sini bekersian dai bekersian pan kita kehidupan ru tentang laki no ikai kelas sole rai ban lei ban sim kiliang si sim kiliang ban sim ya kita ki jimbam ban pendap pembiang ya ki kodajo al beli mio tolo ban sim bai school le jong ki konru wat ki no ikai ki jumi ki hapan sim da karam beli mio tolo kalau jingla rai ya kajela ni bertemu dengan Rasulullah mengaku menong hikmat masoleh rai habang iyan kum hagini gerensan ban ai ku play ki kai ndrei yaki tulok juki mak pembiang ha kopor yaki skul ngimla ban kersian lagi kamera ki bobiang kelong ke ke ba ni soleh rai ban kinong hikmat so sedang berjaya nanti jema menong hikmat hadring konsuensi habang ilai sigini skul keba membagi ilap kena benda keba ipa jema arpusam mai pusnam layak menong hikmat kembong sada jus benda dan mengiok penkersian iwe ina hikai dan mengiok iba bubu seberen mene ai tulok san spa ban giskul ki bamta giskul ki banga kersian si hajar si banai tenteng ai san ko hajar si senam tang ban pembiang ni ki no hikai baki nunduk mensir wat giskul government ru ai tulok ni naka skim MLA ban kersian telai giskul government haru penta haru konsumsi jumi ilok kota kami dijinang jista ka bangi angno banginyo bagi school lengba ju bijing kersian ke bakun naki no hikai naki kimiki kpa ni kwa apat bani iru yoso uso bagi brio ki bangi hikai ki khon ki bangi hikai ken long brio man brio kin tip brio tip lay kin tip akor tip borom bat kin long kita kirisho job kajak ban brio bat chong keri borom ko dalaya kene kele air lekson keleng buat kerja trend di PE haki social media PE haki YouTube dia tentang lah hamram dor usman berubru usman arpa hajar busan hajar yo ubru tentang si hajar lai thiet san hajar lai thiet banyo iki klip bre ke ke jing toy che jing nang jesta lada mangi kom ki pai ba nong som som ngimpala ban pensom do de ladi lemba kini jing seng di school lemba ki jing persiang juga balang ban ai ki jing kai ki babha makham tam lemba ki borsnom ki nom sancha snom banwan ra ya kata jing tip brio jing tip play tip akor tip rom ban kham tam bangin pe sekalawai bangidon kam ban kersian ya lede ka jong ki kesem ka jong ki balang ka jong ki jing la ka jong ki school ban la ka jong kalawai kini ki school ki kita ki silam ke bangi kimilimti bagong kino hikai from the missionary in la ban say kita ki brio ke mengiong men of character people of character dan ki brio ki badon kita ka jing nang ka jing tip ndai kan ko ndai ban long sisa ki brio ki ban ya fun persya ya ka jing bamsa wanra ya kita ka ke bapatam nodo ka bagir wai gitu ki pun samla ki jungi menne ba kita ka jing jungi ya ka jai brio ya ka jela kam day bon susok kendrop ndegan rum hagi download ke mesin bijungi bagin len lade kumbala len lade ke missionary ki jungi ban seng ni ke school len lade ku ding hikai ke bambiang tulap ru ndrei poi si school ban hikai len lade kum ki ramba balam jungi ke blatrish tom len lade ke ki officer ki jungi ban hapren jing bambiang ru ndrei ke let ban I same si school ki prepare kade ki jingit kli ke jomma ke jompi kum ki kimeki kpa jembaro ke badan benda pemimpin baga jela jungi kan kiu kan roy lemba ju kini islam ju ke jing aji kai islam ju ke jing nang jing star bat islam ke bagin yo ya kata ke jing tip real to play tip for tip for kari kanum kiu da bang yele arsa kari kanum kiu da bang ye bamsa kari kanum kiu da bang ye bo we jing baklang idol habaro jing tunang idol habaro mereka jingit li ke jungi ban pet kata kalawai kabangin yo yang ke bagi anggut bawa ngiwe nai pas people mene ba ka school ke jungi kanang kiyo sampo sedam iwan hadir ban pet ikan mau matrai de jingja umat bakat mo marwe atau kopor bi long kina school ban ipat kat ne de gispak mukiro sa sampo sedam ladangi kwa ban i bakani school kanang kiyo kata kajimut je pekat kajungi ke belum baik kawai na kaptaban aiman se migi kena school ikwa bahang ni hakoi kasi
Kadi bandon ke computer lah, ikwa bakandon ke library, kandon ke science lah. Habaki kena kijungi, kinyok panhikai banpai, iki babaha juga perteng. Ndai kumulong menta, kebasusi, kani kedong ketang kijungi. Hakini ki khatsan al-Muslim, kawai ke college lu 4 don. Kawai ke science stream lu 4 don. Kata kani kijung susi kijung aku melongi kumat habagi ya sing dikidong dikai. Iwe i football ground, standard ground, mahinyo ele football lu 4 don. Saya ingin poin. Bangga mengomi kuat mulai ngamla balai rada ngamiyo bagi kersian nak kipai ba manai mensim tang gijing duai bagi jing kersian ber kikin tien bapidong yai bai sekmat ba gidon berpi tang kata kelabia amal ngin trai mit bersih na ko mentak ni konsumsi ke be na ko mentak tem di boy bekerja kom ginong ni kmat ngipai kmat seki school ngipai kmat seki nahikai ngipai kmat seki missionary bahang ini i bakal ke jela ke jumi kalong shisha ba saiso men mensim jimut cipakan bat kamtam